cyane nitwa Gonzaye Karagire ndi umuyobozi ushinzwe gahunda z'impunzi muri Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Uyu munsi igikorwa cyabereye hano cyakozwe gute, cyateguye gite kugira ngo tubone uko tubisangiza abadukurikira? Murakoze. Iki gikorwa cyabaye aho uyu munsi ni itahuka ry'impunzi z'abarundi twari twarakiriye guhera mu 2015. Impunzi ubundi iyo zigiye gutaha z'ubwazo zivuga ko zishaka gutaha zikiyandikisha, hanyuma zamara kwiyandikisha tugategura uburyo tuzazifasha kugira ngo zitahe iwabo. Nubwo buryo rero izi mpunzi mwabonye 115 ziyandikishije zari ziri mu nkambi ya Mahama, abandi bari mu mujyi wa Kigali bariyandikisha, hanyuma turabafasha kugira ngo babashe kuba batashye uyu munsi tariki 25 z'ukwa 11. Hari abasigaye mu nkambi b'abarundi, ese abari intego y'igihe bazasoreza gutaha? Ntabwo twavuga ngo hari intego y'igihe bazasoreza gutaha, kuko gutaha ni igikorwa cy'ubushake. Gutaha umuntu ataha ku bushake igihe cyose afatiye icyemezo. Twebwe inshingano zacu ni ukumufasha kugira ngo abashe gutaha, ariko icyemezo cyo gutaha ubwacyo ni umuntu ubwo ugifata ku bushake. Haba hari amasezerano hagati y'u Rwanda n'u Burundi yo guhanahana impunzi nk'uko bikoze uyu munsi, ariko nta nubwo ari uyu munsi gusa, no mu myaka ishize abarundi bagiye batahuka. Ariko none mutubwire mwakoranye gute na guverinoma y'u Burundi kugira ngo abaturage batashye bari safe? Nk'uko mwabivuze, guhera mu 2020 mu kwezi kwa 8 tariki 27 impunzi niho zatangiye gutaha z'abarundi. Icyo gihe rero twakoranye imyiteguro, inama nyinshi na leta y'u Burundi ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Kuva icyo gihe rero abantu bagenda bataha uko mwabibonye kugeza ubu ngubu, ni ndumva ari tumaze kuva icyo gihe itariki 27 z'ukwa 8 mu 2020, nkuko nabibabwiye tumaze gucyura impunzi z'abarundi zirenga 31,000. Yarabajije ngo mwakoranye na leta y'u Burundi gute ku buryo batashye bizeye umutekano wabo, cyane ko bavuye iwabo icyo bahunze ari umutekano muke? Umutekano nk'uko nabibabwiye, icyemezo cyo gutaha gifatwa n'umuntu, ariko noneho ari leta bahunze ari na leta yabakiriye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bagategura uburyo abo bantu bazataha. Ibi iteganijwe rero byose ari umutekano, ari uburyo bazasubira mu buzima busanzwe, ari ubufasha bazabona bageze iwabo, ibyo byose biba biteganijwe muri iyo framework, niko navuga, muri ubwo buryo tuba twafatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi gutegura uburyo abo bantu bazataha. Ibyo bintu byose biba birimo. Imibare ni 115, ariko abana ni bangahe, abagore ni bangahe, abagabo ni bangahe? Nk'uko imibare yabigaragazaga, abantu 115 harimo abagore 58, ariko ugiye wenda mu cyiciro cyo kuvuga abakuru n'abana harimo abana 51.